Hi everyone, ang Orotom de Burma, TS7 bukakte ST scholarship na kisha norong buskanga koglam. Recently, koyak sapta romine anaro phone calls, messages through WhatsApp and Facebook. Borok saharo je dara chini scholarship tamni manya. Ageni boso rogoto, abuni sekang rogoto, March by April bising scholarship hap tango. Tabuk tang scholarship haibia. Ampe kabangma ang calls mangka messages mangka kai kok khai haisi scholarship danani to chini samangya khai pono chung I issue no put up khai mano te omnoti chung directorate ba kubuni amro wisang salai mano tabuk kokla haisi scholarship to chung tamni leri tonga to je main issue hungkai tabuk je COVID-19 pandemic Amon bagi tabu scholarship ni je issue amro kisha delay dung tongo abang khaklayo haifano जों ताबो साइमानो जे गोबां बरक नो स्कॉलरशिप नि बेसिस परि दङ स्पेशली जारा प्रोफेशनल कोर्स फरिनाय निने त्रिप्राव दिबा फातरं दे ताबो मेडिकल पैरामेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट गोबां मा बा फातारा जारा बीएड खायने बरबो बाक्सा स्कॉलरशिप नि बेसिस परि दङ स्पेशली मिडल क्लास ते पुर क्लास नि बरक बरक फार्स्ट इयर नि फिटो लोन नावै बा गोबां मा सलक नावै जागा फालेफोन बर पे खायरो सेकेंड इयर रगो थाङिनि बरक स्पेशल स्कॉलरशिप नि आशा खालायनो बरक परियो आबोथ जों साइमानो ताबके कके हाइसि आनारो जे गोबां मा ऑथेंटिक रिपोर्ट दु फाइका जे जागावो निने कॉलेज अथॉरिटी एसएमएस रहका जे स्कॉलर नरक फीस ड्यू टाइम नि बिसंग पे खायदि अदरवाइज नरक एग्जाम आसुग्रिना रगलाक आमबेकला गोबां मेसेज सकबायका त्रिपुरानि प्रोफेशनल कॉलेज संनि बानारो मेसेज फरवर्ड खायका ते फातारो स्पेशल वेस्ट बेंगल बीएड कॉलेज नेव काइने गायथामा माहेके आनरे ऑथेंटिक रिपोर्ट सकबायका ताबु जतो किछु प्रॉब्लम तो नाइ दंगैया नरक फोन कॉल्स मेसेजेस आपते हाइसिमी प्रेशर इंया नरक प्रेशर अल्टीमेटली गवर्नमेंट नमारिनाय बाहेके हिनबा नरक डायरेक्टरेट जुदि पसिबल काके डायरेक्टरेट नरक थाङैने डायरेक्टरे मालायदि तारपरे जुदि पसिबल काके नरक मिनिस्टार्स वे कक्सारि अमंखाय बेस्ट वे फरवर्ड आसुबिया चुंबो सिरिं सिरिं जतंया ताबु कयेकटा ऑथेंटिक रिपोर्ट मांखा आ ऑथेंटिक रिपोर्ट नि बेसिस जों डायरेक्टरेट वे कक सानाने आबु जों कक सालायजाक जों थांनाय हायबनो जों ताइकिसा डेटा कालेक्ट खायना बागै नायतंगो दिनै जेनरं बुसकांगो कक लामसामाने अमनो जे मेन इशू जे जारा प्रोफेशनल कॉलेज रगो उमति रां सानजागि तंनाय प्रोफेशनल याफुनो जनरल डिग्री कॉलेज फुनो जारा रां बाय परि तंनाय गाय तो लॉकडाउन बायतो जतनो नक रगो कासा बायजाक देयर इज नो अर्निंग सोर्स एज आई नो नरक आं नरंनो आनि कॉन्टैक्ट नंबर रिनाय नर आरो जे जागाव नरंनाय फीस सानमानि आज मेसेज रक नरक आना आरो फरवर्ड खायमानो यागुलो नरकनि गामि कॉलेज नि मुं ताय फुल डिटेल्स बरि रमानो नरक आ जे कॉलेज नि मेसेज न फरवर्ड खायमानो यागुलो गाके जों मोर एंड मोर डेटा मा हाके चिन बागे सुबिदा अंगो जों त्रिपुरा स्टुडेंट फेडरेशन बखाक्तै जों डायरेक्टरेट दग थाङि कक साना फानो कारण अमहाय टाफ सिचुएशन तो निने टॉप ऑफिशियल्स बा टॉप मिनिस्ट्रीज वे मालायन बेलाय टाफ हायपनो स्कॉलरशिप अमो इशू किसा कराक बा नाखार सानो किसा डिस्कानेक्ट थांका जेहेतु मैक्सिमम बरक रक पुर क्लास थाय मिडल क्लास बरक रक स्कॉलरशिप नि बेसिस परियो बा जों इ इशूनो किसा टमखा लॉकडाउन बिसंगा फानो जों कक सानायने वान सुकजाक तै सब सालायजाक नरक मोर एंड मोर डेटा आं आनि नाम्बार रिवान नरक डिस्क्रिप्शन नरक आजागाव कॉन्टैक्ट कॉल रक खाया फोन नरक आरो मेसेज न फरवर्ड खायदि विथ फुल डिटेल्स प्रूफ कारण जों तो साइमानो स्कॉलरशिप बेसिस न बरो मैक्सिमम परियो ते आरो जुदि अमता हेक्ले प्रेशराइज खायखे तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू पे इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन सो आं जतनो अमनो साक्लायनाय नरक सुदो केबो organization student organization ba government ni kono organization abun naro naisingta tongde nor individually as can as possible
norok directorate rogo malaidi ministries rogo thangdi yakhwe baksa ba Facebook WhatsApp umte herogo norok message videos khlaini norok sarokdi norok karon college theka mai pressurize khaika norok porinani omnani apnonongni future ni bepar karon college authority rok to amono bujiya gakai jung government aro thangnai jorok juri scholarship juri datire me phano college authority rok kok sainai je admission fees hamarong borok kisa ব্যবস্থা খাইতো amon te wese kopongnai norok hainu ta tongde kebon asing ta tongde kok sadi norok government authorities be kok sadi takiri di phone number norok ministries mo manai directorate dongni phone number manai norok phone play singi mano baksa jara gana borok faine malai faide ang Tripura Student Federation bo khakte te kaisa mo kopongnai jara student wing ang tongnai jara especially Tripura Bagi student wing tongnai borok bo I suno put up khaidi karon student interest sini borong interest no sini je main motive norok bo mono put up khaidi jung simia aro kono arrogant kok krai aro jotono thancha khlai jotono salai khlai government ni sakao pressure kabang faine hinang khaklai askuno sanai norok jotono I suno tinai wansok baide te jeni nang norok contact khaimano te authentic report release jung data nai asok sawina ang Tom De Burma Tripura Student Federation bukhakti norok jotono hambai afaro jotono hambai phungkaham nogo tongbai di safe tongbai di